Verse number 1 yet because verse 1 kunesihloko yilondolozeni inkululeko yenu. Natso-ke abantwana bakaThixo ithina yilondolozeni inkululeko yenu. Ngoba xa ufumana uYesu uyakhululeka. Amen. Inkululeko lesifike kuyo xa sifika kuKristu bawusikazi. Yasikelele ngabo ubudlela ngabo umthetho ngaphambili ngoba kukho inkululeko esifika kuyo xa sifika apha. Ufakazo bo. Alibonge igama lenkosi. Lithi ke ngokizwi lenkosi yilondolozeni inkululeko. Phatheni kahle. Inkululeko enikhululwe kuyo kuKristu. Funda mama, verse 1. uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabantu abakhululekileyo mpela. uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabantu abathena abazalwane abakhululekileyo mpela. Zininzi into bezibopha abantu. Zininzi into bezijikeleza umuntu. Lihleli bandlini imini. Siba ikamereni nje futhi. Love match isithi hayi yemki number yami. Number ka WhatsApp. Yamqala number caba ke bayitshintshile yanikwe zomunye umuntu. Because ayisebenzisi Mosi for calls, isebenzisa for WhatsApp kuphela. So no wakujoka ukuthi hayi ifoni yathatha ni usebenzisiwe yinike zomunye umuntu. So ngo la muntu engene kuye nxa ndindi yayi WhatsApp ingena la muntu seke no WhatsApp. Xa ethi uthi lo muntu zonke indaba zalo mama zingena apha kumu. Mali bonke igama lenkosi. Mali bonke igama lenkosi. No ngixelele ngokungaveke ku WhatsApp wakho nendaba zakho uThixo somani uyacinga ba ha. Into ezawuvela pha. Zawuvela pha izinto kwawuvela into ezinjani. Kodwa abantwana bakathi kwafika uKristu uthi yilondolozeni inkululeko yenu. Libonge igama lenkosi. Ucima ngoixhego elinganga umncane ixhego elinganga. Yebo singamaxhego mose. Bene zana abantwana bakaThixo. Haleluya. Siyaxabana ke no iminati ka lithi lixhego. Uthi tata kodwa yazigugisa. Wakwamvuta omdala lithi lixhego umdala le kuwe kodwa wena uthi ngilixhego. Into le uzigugisa. Malibonge igama lenkosi. Yilondolozeni bantwana bakaThixo inkululeko. Enikhulule kuye nguKristu. Ningaphinde nibuye nibanjwe ijoko yobukhoboka. Ananonke indodana la yomuntu akabona umuntu owileyo. Yewe umuntu owasindiswa. Wawa. Asindiswe futhi umboma Thixo umaka. Futhi wena uzudibana naye seke sindisiwe. Dibana naye ngoba Thixo hey wazi walunga umuntu. Awe. Uvubetha wena kuba uThixo hey kwakuyingwenya le. Kubuyika kade. Futhi ngafuna usuka lapha epulpit. Amapha ngaphambili athi zawundazi. Uba uThixo wawadala. Uvubetha kwelimi lakho kuba wanzakela. Ulile. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ithathiswa izwi lenkosi lisilumkisa abantwana bakaThixo lisixhobisa. Yilondolozeni inkululeko. Enikhulule kuyo uKristu. Ningaphinde nibuye nibanjwe ijoko yobukhoboka. Hayi bantwana khona lemihla uncane ukuthi ndasikhupha isidumbu. Echobe pulpit. Ezawuphuma isidumbu na akaphuma isidumbu. Malima ziyetsheni. Kuthi umzali wakhe yabazale kubi. Konakele man phandla apha. Daliswayi lapha. Hayi wathi umbanga. Wathi umbanga yimi lethela sincongole. Uthi tata ke sagqiba kusindisa. Khona yibona inkonzo mositwazi inkosi akudlalwa pha kwinkosi. Khona inkonzo wakhona qho ngamantenje yaseFaith Mission ingomgqibelo. Hayi.
yavuthula umuntu apha kadlaliswa malibonke igama lenkosi. So uthi ke ngokuthi ithi xhego lakhe yo malibonke igama lenkosi. Yabona nasebekubambile pha kwenkosi ngathi bethu ephumile egadini. Malibonke igama lenkosi. Xa sesilapha abantwana bakaThixo sizama ngandlela zonke uba ungabi sabuyele emva. Ngoba uzaba ingxaki. Sesimgcele egqitha uSathana ngoba pha bese reverse. Into angasenzisa zona angahlaza nyala ahlazeke. Yilondolozeni bazalwane. Inkululeko nikhulule kuyo. kuKristu. Yabona ndasikela umngela wami umhlala bangaphambili. Uthi abantu endizijikeleze ngabo. Ngoba abantu endizijikeleze ngabo bangakufaka ezulwini. Abantu endizijikeleze ngabo bangakusesihogweni. Ugqibela une timing wena kanti uhlobo labantu ozidibanise nalo. Nina agenda yalo. Enikeyiyo le. Yasezulwini. Dibona nawo nikulisa abantu abangawazi. Ivela phi ke le. Kodwa abantu asondeze kubo man. Babuye ngabantu. Uyawona nje loba usikhathi sithe inyethela nonkosikazi pha. Yithi ngalo ukuqhela kakubi bosikazi. Abafazi basiya mangaqheli usithi zijikeleze abantu abalungileyo. Abazandathi bawusigadla ujoke lo moya. Uzawuchitha umzi wakho. Ujoke lo moya ungalehlula phakathi bandla. Ujoke lo moya ungakuxabanisa nefamily. Ujonge imani ngoke enkululekweni enikhulule kuye ngoKristu ningaphinde nibuye nibanjwe ijokho yokukhoboka ubantu banezolo lakho angihalele ukubona bawusigathi izolo lakho please daddy ngihamba nje bawusigathi nezolo elikhulu bangabuya izolo lakho ngambona athi kade hey sesifuna abantu abazobheka phambili man baye bethambela uKristu. Abantu abazayi bethambela uKristu. Hayi abantu abazadenziwa njalo. Ubona Thixo umqobethi womuntu akayenziwa njalo phi lilizwi likaThixo eli. Hallelujah. Imani ngoko kwinkululeko enikhulule kuye ngoKristu ningaphinde nibuye nibanjwe. Ijoko yokukhoboka. Yabona ke senkululekweni ngapha. Senkululekweni apha bazalwane. Ngona nomama. Nje kwethi nje mama. Uda nindawo batata ma. Ngifike lapho bendisiya. Yithi amen man. Ungaze ukusenzisa apha ke ufuna ukuxela wango. Yashuyela isono apha. Iba ready. Uthi hayi tata ni ready. Kunale ndisuka winda. Ijokho ebihlele enhloko. Ihlele enhloko injokho. Ibhede yama umfundisi usifuna imali. Ibhede katata umfundisi usifuna imali. I-appreciation usifuna imali. Hey kunzima ecaweni. Ndithi apha ke sikhulule ngoKristu senkululekweni kodwa sona isono. Yona ndizaqhawulisa abame ukuthi anindawo. Malibonke igama likaNkulunkulu. Imani ngoko kwenkululeko enikhululelwe ngoKristu ningaphinde nibuye nibanjwe ijokho yobukhoboka. Bayakhala abantu bazalwane yabona namhlanje 14 namhlanje adume. Amandoda ashumayela ngohlobo eshumayela ngalo. I appreciate namhlanje hamba noma 100,000. Hamba noma 102,000. Kube kukhona imveku nensana ezilambileyo ecaweni. Kuko amaqhawazana angenabani kuthiwa wena uzokhupha 500 rand wena uzokhupha 1000 rand wena uzokhupha basearch ukuze kuphume i100 rand i100,000 kamfundisi. Shumayela sibile sibemanzi thina bamzayi sihambe godwe hlamba ize sihambe sekolweni. Bona ndisho ba uzanizama umsebenzi nge26 ndisho balule. Thixo usikelele.
Why sizawusearch abantwana bakathi abangoku abefundisa abanandaba nobuyasebenza. Ufuna uku-appreciate-wa libandla. Yimani ngoko enkululekweni enikhulule kuyo kuKristu. Ningaphinde nibuye nibanjwe injoko yobukhoboka. Bonke amakhoboka abantu phandla apha. Bathwele abantu. Bathwele batetile babelekile. Kalazela umonakalo noShumayela ngasona ufuna uyabe ezulwini. Ngicela siphakame sibeke izinyawo. Mani ngoko ke. Enkululekweni enikhulule kuyo kuKristu. Ningabuye nibanjwe injoko yobukhoboka. Ayibonge igama lenkosi. Babethethe izinto ngani bexhobo gebe mfana wami. Uyani nigcobe kodwa guqubani xa benyanisile. Ungaqhubeki uhleli isibindi ubheke phambili ukuthi akazulenza lutho. Ha. Usifaka izoko. Akazubenza njalo. Kodwa wena uzawuphelela. Uzawuphelela. Lethi vuyani ke noba nechwetha kulo December bayaninyelisa abanibisa ngamagama athile kodwa uzuqonda uba wena uregistered ezulwini. Ela sifundile lo mthandazo baba siyabonga.